Ijo kadang bapa ni dia kunci masuk rumah. Peh. Ijo jani alih ni. Cakap. Apa anu eh? Ye, ini aja dua kija marah. Yo ini serang jero jasa ben. Ijo apa marah? Bapa marah sun ngayan. Sarang jero mangku dasar. Oh, tulung jo apa? Tulung jo. Kengken ni adik ini. Kengken. Adik sana sebang ni. Tulung kengken. Ini pun nganten pun. Pirang tu? Tapi bawas. Dengar bapa sar. Nganten. Ate bong lah tunangan. Bong lah yang tunang. Oh, tu bong lah tunang ni bukan di. Apa nak tulung jo jopo. Kalau jak tumen bapa nawang sing ten rungu jak saget bong lah tunang. Aten ke nganten jadi gitu. Nganten. Nyen tunang ni nyen. Nyoman asti pu. Oh, pana wayan brother eh. Wayan brother. Oi. Oh, di lemang kuning ni kah? Awang. Tiang nonton. Bapa tu. Coba karena wayan brother bapaknya tiang sing bani ngomong aja bapa. Cutat kene neng, mapan nyak mesti sedang melah bapa ngiring jero mangku dasar mapan keto kena cening. Bapa sing bisa ngomong apa? Nah kene nge. Yang subuh syarat san kena mana kal? Pirang jadi bawa sido. Iwayan brother. Lan jadi. Oke dah. Lan kamu bapa lan kamu ledang semua ni ledang bisa. Dijo ben pangal beneng lah mantu. Inge. Patah hancap tidak ni kamu. Anadan jadi jani jero dasar. Nak itu saya gona apa patut ane kelabo na. Kalau kita nyen melang nak ada dusta ni patut kal terima cening itu bersiaga. Kengken pun. Nak tu gampang. Yang penting bapa ngarang lah mantu. Hidang lah kan semua apa. Tu bapa ngidang apa ngeraos sang itu lah. Main. Inge bilang. Lo, Yang bapa. dikeken menjanji je pandai. Tok kanti li jani sing tok. Oh. Engken. Ya apa tu ni kang yang bapa. Jani pandai teko kengken kena bapa apa? Mau siap mau. Nyen yo kena ni bapa tu bakal totang tiang. Jagawak jenik libian petot ribut. Benar man. Ni belum benar ni. Oh, likin. Jangan ini. Ya, Om Swastiastu. tadi Pak Jero cedek nanti. Nge. Aduh. Aduh, Numbe Pak Jero ni kan aduh. kecunuk. Nawak. Lang. Melihat. Aduh. Neng di sana nih. Pergi. Segera. Aduh. Jak temui Pak Jero lungo. Wenda napi ni kira tu. Ni sujate ni kini yang pangsing wayan makasiab kinunduk petekan tiang itu kemai mula sangkaning mo ketel tanah syarat mula kal teko mai Wis, napi man malih ratu yang meniki kawentan titiang napi ni asang Pak Jero mesti meketel tanah. Segera tidak nyelak mungkin tadi bos di lemangku dasaran duaning titiang madua pianak kiki sampun jag pisarat pacang dot nganten kinten mawan titiang kan Oh ni dadane pandai. inge titiang madua pianak Iya, sayang titiang saja. Man Pak Jero mau kengkean serang pandai. kini sujate ni tiang nak pun sebuitan san Nggih. patut tiang cara ngajak wayan Iya tuh. bertimpal ya atene ulipidan nah do jadi pekenahan ni pesadok ya nyoman tekin bapak ni Dados saya pandai. pas bapak dang ditu kan Iya tuh. kan sing jadi ben kal Menang. ngil gitu Titiang nas tulung nanging titiang blok punggung kan bisa matur. mapan wayan orang lah panak gitu pedang longo jadi main bertemu kini wayan gitu je sujatin tenah bapak ni legangin nada saro kini pejalan bapak teka mai Tuh. Yen sampun kados Pak Jero tedem titiang udah piang men napi nang benar-benar kita nang bawa semakin napi arso rawuhne jak
tan wentan maga amo kebang-kebang malah pang patut ngendan. Nah, pangkedo pemarolung. Nah, menurut pesadok yo ni Pandai. pandai yo cuba pada lila, pada demen. Sarap panak di tiang. Tak sih ngajaki nyoman nasi panak wayane kone keten. Nah, manut pejalan ni cuba jalan ni ngade ada kena ya kal nganten nyangkepan kepitresnan ya jani kete mawi nang bapa jani mai marenging nak kecerik kete pejalan ya kete. Ya punika Pak Jero di tiang napi memalih ngiring Pak Jero ratu. Ning. Ya nampun kali punika cak amel. Nah cak tan atuh cak kemat di tiang matur. Nah pianak di tiang Pak Jero nuwen talar kabun kali mangkin napi menatur di tiang malih cak. Bah, yang kita legasan berkenah bapa nerima apa ni anu wayan ke wala kini sekonen jalan ning bapa perjalanan ini dina ni jani mula kal Ambil. kal Nggih. juang bapa na pangsing bapa mari ceda dersta wiadin simo ni ada dini kengken benar ni bapa uli di perusaha. Niki pun Pak Jero di tiang nak kewah matur ring Pak Jero. Pak Jero tak sampun uning si modresto ring jagat riki sahanane ngambil nak istri, ngambil nak loh tak kentan jaban di tiang tu. Nah, benar dah benar. Patut keni asiki, keni sampai akit. Pengentan pembelian kukul 1 juta kali mangkin kocap tu. Niko mawin nang menghitung samian 16 juta ampuran kita ni tiang adab yang pi anak kamu cak tiang ngalit sareng Pak Jero kadi mangkin cak nyuh di tiang bener Pak Jero terus lungo kadi mangkin kengken buat di tiang matur De ketang. De stoe pang menjalan, simo pang menjalan masih pangsing wayan kaupet dini di gumi dini mapannya nasi nawang wayan. Nah jani kita kone pembekas pani jani kita ada dusta dini ni menjalan kengken. Sampun nika ampura ngeriin di genang di tadi kau. Oh, Ledang. Napi oh ngapa Sampun. apa warah-warah wayane dini cuba siaga mapan kita dot ni ya pani di jauh men genang di tiang secan Pak Jero kadi mangkin men yang kanti pun niki Pak Jero kantos tedon di tiang pojek nyalet mana tuh cek tan purun di tiang Pak Jero. Nah kene san pandai Beliau sangat kena pandai kan anak bapa benang jani ni sing je bapa nyen kalau ngadap ya anak benang jani kalau maro sangkarang ni pandai kena sampai akhir kena apa dane pembelian kukul do nyen salah tampi nak melut resto ada keto dini nyen do salah tampi nyen nah Inggih Bapak tiang nak mulut terus no sarangin nyoman. nah to mantine apa ben ada Pak Jero cek bapo nak melusik bani bedek melusik bani. nah Kemana ampura nak sangat sampun uang titiang rika. Kinten bersidang waktu sampai ledang. Nanti do di sing abo pipis jani pada Sampun. cara jani tadi transfer tadi. Ayan, mapan subuh peragat tadi legan wayane subuh keterima tekin iya pani bapak ni masih kita Nggih. subuh si delega jadi ngabo pemenah ni buku jani ni nah ke wala ampurang cara jajawan ben bapa orang ni nak subuh deal nyen Pah, napi memalih Pak Jero. pasti ke cara madap-madap ni wayan ngadep bapa meli gitu jen Nggih, pas yang pun meniki baktan-baktan Pak Jero sami. Titiang mewali ring Pak Jero mungkin nggih bu kengken sat mako yo dodol mau wadah tamas ngene iki. bener Titiang tanjeng adol Pak Jero tanjeng umas. Perjani ngidang wayan made raos bapa mare nasib tu saya angon
Makegedeng kok ada pasing. Ngapa jalan Papa Delung? Ya nampun pianak titiang teman titiang kodang titiang napi ben pun wentan kadi puniki napi ne api ang kadi riki simo dosto sampun menjalan napi Aduh Papa Delung Mau perjalanan. ledang ontak kesidahan. itu sangat tengah Nggih. pemekas hilo jen lo Yang bapak. do awak menjalan nganten jani yen bapo kan mekelang loh mas pipis atau dano je sing pemekal bapo besik melang beno bopino nganten jani pengbisa metingkah pengbisa medarsano itu di rumah nai pande melangi nah Nggih bapak. Tas titiang yang tiang peng sidelanus tiang mau kurang aja beli pande pun. nah jak bapo amonto kan pesan apa men orena adi apa kan mirip kalau ada pesan kan adi nuna takon adi nyoman pengbenah awak kelih ya tangel lang ibo pengtawang awak ngomong ya Pak Adi Nah, yang mau uang dia lah mana bisa kau jadi memang pengantin dia nggak sedih kali mana. Nah mau sih semua jadi mau insaf tiang mau lokin tiang insaf kapan dia mau lang ra kamu tingkah rekam langsung semua tiang dia nggak sebut sang kalian mau lang mau aja ibapo. Nggih, napi malih ditiang usul pamit semua ledang. nggih Ya yan pamit kan. ya Pak Jerong guys ini durus margi Mbok nyoman aja kan. Nggih lang. Weh, po. Bapak kan subuh menjanji ajak kau mangapal. Janji yang tegon des kau mangapal. Nah, ingin tu nang. tangil lang ibo awak jenik bapo nang jawab untuk tuh sangat mau tangil lang ibo do ayana bo Persiapan malam pertama menjani lah kernyuang nyoman asti. Persiapan untuk malam pertama kengken. Abah, kalau wangse kan nolas. Kalau hansel, si madu. Sip, pokoknya bak siap lembur nih. Dayan subuh. Anak ini pada meneng lah tibal banyak nganten. Nih, wentan arau tahu. Dayan mau ada arau jadi po. Sedang anu ne cuma pan brato Dia aja. tu kamu selesai. Ilo. nggih iki sareng panane kelih Jangan asal lari main, jangan Dayan, main tes Bapak. dikit. Nah, ya urusan apa? Gong berdesa urusan. Pan brato tiang nyambung raos tiang di dilun jani ne. Jani semayan tiang kalau ngerau kan pan brato ajak ne yapel masih ne subuh tiang masih siaga pipis ane kuang di telun jani ne semayan tiang kalau ngatur ane pan brato kuang ben 15 juta subuh masih ada jani gitu lah. Nah pengantin tiang jani pengarau tiang buka jani pipis ke kuang na 15 juta jani atur tiang pan brato tur maning pianake jani kerajaan tiang mulih ke rumah nih mangapel. Oh benar gitu. Tuh mau tak dayan buat jadi kengken ke jadi ada nih. ampuro ngaji benesa banak di tiang ampun ngantet Anten. Ken, ngantet Kengken Tolong jeng malu. kengken bangun. balik kok apa kengken ratu Kengken. aduh tak Adi, kayu nenek malu. Kengken uluknya di sing manut semaya bentlon maya di bisa sing adi bangal dan palain kengken uluknya nih berada. bapo kan subuh ngorin nyuang tugas totonan kengken munyin bapo tugas ditlun yen awak yang idang bapo ngisiang kena yo sing idang bapo ngisiang tu nak kena yo jadi pandai tu pandai jadi nyuang malah ku diang bapo dua kengken apa teh Memang udah gua aja jenazah apa ke kantongnya yang jualnya payu ben jenazah. Ne betakut ne takut tiang nawang karakter ne paman brato ne boleh pido gitu loh. Ragane jak setato nurutin indriyo ne buka kene ne gitu loh. Tiang kan betegas tiang orang kan paman brato. Bentlun jani tiang kalau ngelaukin mulai dini kalau nyewang kalau ngajak penai nyomanasti ajak tiang mulai. Wah seken san tiang bersuaka kan paman brato.
hadi cek kene ne di bang pobrato ken tiang kene ngomong kapal kan tisak kan Di pingsan jang tiang sebang tiang ni Kene bapa. bopo, kene bopo. Unang Tayaan apa tiang bopo. memargi persiapan nganten sampun Banten sampun Walau main alingsir apa masih? Mekejang. Oh, kemudian Mau tanya Pak di tumo. timur dia kayak Tuh bopo. Pengen ada matiang tiang Oh, ampun, ampun. Napal pal. Pansing di apal bocol benang jan ini. Yang tadi pengide bapo turun nene. Panak bapo ne keleng ilo juang mo. Kengken po, kengken. Apa orang bopo dia bopo? Ya Kang Wang. Aduh. Panak Kengken kau po. aku senganten-nganten. Do Kang Wang beli apel ki Wang. Nggih, yen boken tiang tan purun sareng bopo po nggih, penapi aja kena bopo nika po. Napi Kamu aja apa, kena apa? bopo tekan tuwut tiang kena Kamu bopo. apa itu? Ya raga orang Aceh kan main. kengken kita manu apel Kenawang Do Kang Wang apa panak bapo ne? Puniki jero Banten sampun Praga, undangan pun mau jalan. Umah tiang ampun mau payas, kursi sampun mau saya sami yen mangkin ten tiang payungan teh dijejang tiang sebeng tiang niki. Nah bandingan tiang pocol kene kang yang tiang boyo iluh nah. Kawang ada panak ni keliar. Kawang, Mau Bu. sekali. Mau naku si apel lakon mo. Nggih po daripada tiang bajang tuwa po. Oh, Nyak bertiang po, nyak bertiang po. Nggih, nggih, tiang nyarang tan purun tiang kena tentan bopo po. ini jangan dulu soleh ke kini nih. Aduh. pan brato yen boko kene dari cingak boko jani jak ne bawa tiang ideh kan pan brato jak suden ngapo kenah ne ke kene nah jani jana ma ulian sing ada nyomanasti terus jani iluh boko ileh jani kepaksa rasana kepaksa kalau punya atep aja nyoma iapel tiang sing anu masih long kenah kene Aku wajib itu minap pas keliwat momo di tiang di lemo kadi mangkin aku di tiang merasa ampurang iwang kadi mangkin pemangkin di tiang pol terus nasi 1 juta kan lagi pol Nggak ngajak madu bang begini. Aduh, Bu. Sangat terang itu. tuh apa dage pol berselap itu Nih dong dayangin tuh. Aduh. Itu bopo. nah yen boko Nah, pang kene Kang Wang biar sing ten cinta aja ya iluh jani mulai Bu. Nggih, tiang Belajar kenten. mencintai mulai Belajar, bang. Kang Wang pol Kang Wang buko iluh tiang Nggih. ini masih ngorin buko iluh nah do tepang di ulian nyalanan pa kena hindrian ni pan brato ulian memaksa rasen iluh kelnya aja cuma napel ingat-ingat na kal ngantian kalau hidup pun kan lo tiang ide tepang mau dajak sekan demen iluh masih kau mangapel ulian memaksa gitu nah ulian Nggih. maksa yang mula demen jalanin tiang sing udah gitu Ya mungkin tiang menanam cinta so iluh niki. Benyang pukur kan mentik ya nika. Nggih, Mulai patut. mencintai. Nah yang di bahasa Indonesia walaupun apel kain cinta kan ada nih lupakan kan tuh dan karena cinta tidak harus memiliki sing harus memiliki sing mang ada nih bayembok nih masih patuh loh masih yang muani jembok nih dia juangnya jangan dan terus muani. Kebetulan kan anu gua ngaji Indonesia. Boketen musuh menjalan deman pada deman pangsing ulian kepaksa in buku tiang nak anggono penglingsir dini ada ke nekel nyalani komang apel ja ilo in buku kita kena tiang apa mana ngewatah ngetut wuri gitu tiang mah po kaskin ipan berato ya nah mani tiang ceraraos tiang maro kena kan ben pelajian ukur deraga pada lingsir pada tua gitu nah pasing ben buku pino ben nyanani loh ben mulai ben nepuk nu bicara buku kene pasing buku itu Kang Wang ngamal nah. Lebih ngai para lo wayang berarti ini tuh terus badap kenyang pengliwin lapis ada lo ke kene Pal mulai Pal Kang Wang mau ni juang ngiring wajib Indonesia dagang di paling nih mengudiang Nggih, po, dak pamit po, deket do po. kalian tiang Po, kalian po, ya beket do po. apa sih besliu pocolnya pocol biaya pocol nak lo siman Kang Wang besik pocol di diam tuh masa dia Aseh bau misi so.